merasa cagar andal teken pendewekan. Gimana ini kandangmu kok bolong ini? Nasmu pesu ditutup. Itu maksudnya. Kok bolong gini nih? Makanya meli nak kayak gungan besek. Langsung bolong gini gungannya. Bodi do kayak gede. Gungan sing dalam ini. Ih, cai kata orang beli. Karena orang ragam liang. Sorry bro. Sing lapis masalah. Bro, ngomong-ngomong bu mah ngeredetin bro. Tuh itu aduh cewek nen lebang men cekdon super gerder. Beda mah. Beli. Udah nggak ada awak itu sama-sama dan gak ada gawak siap deh sana gorok. Boy, dia tersinggung bro. Cek, nih kedak bahasanya. Yo nage gue dukung aja. Ya kedak bahasanya yang yo kesisian aja. Coktot misalnya, coktot misalnya. Gitu. Apa ada gaya ini tuh? Wah, nyata tawa kan cek ke gorok sana yang kamu. Gohe nangko, misi sama seru, jak mantap. Wayahe ngai ngomong. Siap ragu nage gue nangko sama seru. Akan pedalam kini gede nih. Ngubuk nih maklo nih mancan kini. Nen benar. Cek kalau ren ngeredetin nasib pang tawang wasan. Emosi nih yo. Kru siap bersatu bang tawang. Nih jani bakal jemak bakal pesuang lalu main jantan nih jantan kok sing gini sing kedo apa lo sebelum siapin nih nyotot nyanyi dan kopi lu gaya beli mah dan yang ngalan panas bahasanya nih nah nih bu puroh nih loh bu puroh yang ngare bakal dikene dong ngalim Apa ya kopi masalahnya kopi bisa ngelah aman gitu ya gula juga yang beli lo ngalin nak kayak bedek gula bisa ngelah aman begitu lu ke ya putih mau kang wang mana kamu maka ya putih beli jak apa nih sengalah kopi sengalah gula sengalah jadi ya putih jadi kang wang bu langsung ngetuh nah ya putih patos yang lah beli baik jak apa nih sengalah cek gula sengalah kopi sengalah kan kaya putih sengalah ken sebenarnya mungkin lo mana apa nih ngalah lo cek nang tegarang orang aja beli apa nih ngalah ane gelan tiang beli belakang sangan orang siapa tontonan nah boleh gitu ini kalau apa jadi